Bozatov rayonu 7-sanlı Uluma Orta Bilim Berүү Mектebinde Mardlik mektebi o'quvchilari menен komandir hamjaslar uchrashuvi bo'lib o'tdi. So'z xabarchimizga. Elajda Arqabats askeri okrugi komandiri, Bozatov rayoni hokimi, askeriy xizmatchilar, Mardlik mektebi o'quvchilari, sonday-aq belsendi yoshlar ham keng jamiyatchilik vakillari qatnashdi. Ochiqdan-ochiq so'zlashuv formatida o'tkazilgan elajda yoshlarni qiziqtirgan askeriy xizmatni o'tov tartibi, askeriy bilimlendiruv mekemalarini qabullaw, zamonaviy qurolli kuchlarning жұмысы ham ularga yaratilib atirgan shariatlar bo'yicha ma'lumotlar berildi. Bundan so'ng Arqabats askeriy okrugi komandiri chiqib so'ylab, bugungi kunda yoshlarning fizikalik ham ruhiy jaqdan жетіп болуы, оларды отанға садықлық ham пидайлық рухында тәрбиялау үлкен ахмиетке ие екенін, сондай-ақ әскери қызмет еліміздің тынышлығын тәминлеу жолындағы мақтанышлы вазипа екенлігін айрықша атап өтті. Илаш соңында белсенді жастар ham Мәртлік мектебі оқушыларына Арқабатс әскери округі тарапынан естелік сауғалары тапсырылды. Bundan soң Арқабатс әскери округі әскери қызметкерлері тарапынан жауынгерлік әскери көріністер қойылып, оркестр жамаатының атқаруында концерт бағдарламасы болып өтті. Hürmetli Prezidentimizden 2025 yıl 1 dekabrdagi farmanına muvaffaq 15 dekabirden 15 yanvarga şekem Respublikamız boyunca Milliy Armiya ana jurt qalqani tinchligim saqchisi atamasında askeri vatansevarlik ayligi o'tkazilmoqda.